Omukugambaho n'abanyamakuru erizoba polisi yashoborora aha bintu bitari bimwe na bimwe ebyizire nibibaho na munonga okurumba okubire omuchange kya Rwenzori bari kwamya ngo ebikwekweto biriyo nibigenda omu misho kandi hariho n'abantu abakwasirwe. Sinakubawa updates ku figures kubanga figures zijja bulijjo zichenjinga operation zikyagenda maaso abantu bakyakwatibwa abenyigira mu kikorwa kino ate ne interrogation zikyagenda maaso. Polisi yahabura abanya-Uganda okureba ngu tibatwarira amateeka omu ngaro zaabo obu bari kwita abari kuteekateekwaho okuba bari abahekera. Buri omugambirizi wa polisi yahamiza abantu ngo bwahati bakozire ekiri kubasika okureba ngu babasa kutereza embeera yona omuchanga na munonga kugira ngo abantu babase kugaruka okukora emirimo yabo obwagambira polisi aha abantu abo bararebe bakabura kubetegereza. Abantu ba bulijjo twagala okubakubiriza kumakinga sure nti tebatwalira amateeka mu ngalo nti wabaawo omuntu yenna we batebereza bategeeze security fe tujja kugezaako okulaba nti omuntu tumuyina ate tumutwala mu kaduukulu kaffe n'ebirala ebikwatagana amateeka bijja kweyongerera okwo. Okuchondooza kukiriyo nikugenda omu misho na munonga kwenda kumanya ekigendererwa eky'abantu abatahirire abandi. Tukyayina abantu betwakutte ne interrogations zikyagenda maaso so tetunaba ng'aboogezi b'ebitongole tetunaba kufuna feedback kuva mu abo abali okola interrogations ezo ku motives z'abano abantu naye bwe tunazifuna tujja kuba tusharinga namwe. Omulingo nigo gumwe oli omugambirizi wa polisi Rusoka Ekituma yagira ngu abapolisi bajerizeho okureba ngu bateeka abapolisi baabo abali kwemalirira omu myanya etari emwe n'emwe okwenda ngu ebizaamu bibase kugenda kurungi omu misho. Twagala exercise eno etambule bulungi. Olusi ebeeramu okusoomozebwa kati jjukira tuyina elections ezigenda maaso campaigns wosanga nga abantu bakampaininga olusi baagala okuteeka campaigns ku bisaawe ebiri kumpi n'amasomero era bw'olaba nga security eziyiza ekyo muba kyetaaga ne mutegeera ku lwaki tuba tukikoze. Kitumwa yarabura abo boona barayejumbire omize y'okwiba ebigezo ari kugira ngu abo nibija kukwatwa otireho na nabo abaragire ngu nibija kuyamba aha kureba ngu bashohoza akasasi. Ogu yashoborora ngu abantu bashatu nibo baherize kukwatwa ahabo kushanga ngu babe nibeegitira omu bikorwa eby'okwiba ebibuuzo. Already mulira tuyina abantu basatu betwakamala okunyweza nga bano bagezezaako kiteeberezebwa nti babadde bawa bribe omuntu omu wa UNEB we bayita scout nti basobole okufuna obusasi era bano babadde ku Garden Hotel eya Lira ne banywezebwa era n'ebizibiti ebimu tubiina. Oli omugambirizi ow'ekitongole ekya UNEB Jennifer Karure yahamya ngo abeegibe kyamushanju batandika kurungi ebigezo byabo ari kugira ngo abasiniya yakana bariyo nibakora ebizaamu byabo bya muheru esandeegi. Yagira ngo abeegi abasiniya eya mukaaga nabo nibija kuba nibatandika aha Rwakataano na briefing. Week eno essentially tunebigezo ebinungi so tubigera kubanga bigenda mu maaso week eno tuna pyo ingegenda mu maaso naku zinebiri ezisooka UC egenda mu maaso paka olwokutaano ate wenyini olwokutaano tunapanga tuteekateeka abayizi abasiniya ey'omukaaga ate era mpozi mu week eno tunapanga tuteekateeka abannaffe bagenda okutyembako okukola ebigezo okukuuma okusupervisinga ebigezo ebya siniya ey'omukaaga. Karure yayongera yagira ngu ebicweka 64 aharigana eby'abaana abariyo nibabuuzibwa nibaruga omu mashomero aga gavumenti kandi abeegi abari kwingana 3,644
nabo abine obulema ahambiri yabo kandi nabo bariyo nibakora ebibuuzo omuringo oguba batebekanisize. Tulina abayizi abalina obulemu ku mibiri gyabwe bano bonna tulina abayizi 13,600 mwana mbala abayizi abalina obulemu ku mibiri gyabwe bano ng'ekitongole tubawa obuyambi okusinziza nga babetaaze. Uganda Police ekwatanise na UNEB bahamiza abantu ng'ebizaamu nibija kugenda kurungi omumisho hatariho okuteganisibwa kwona. Gasha kwa Ivan Nyesiga aha bwa Tayari West.